alaikum musidɓe fulɓe wonɓe ndarude Diaspora Sénégal TV. Haray ko min Bella Sow hande arde mon e émission mon wondigal men. So nani wondigal men ko émission man nanda hoore ma en addamɓe mo ɗo fi andugol no fulɓe ɓen woniri e nder Sénégal ɗo. En haalay e ko yaata e golle, en haalay e ko yaata e mariage, en haalay e ko yaata e fait divers. Émission on dal e ko addaɗo ɗo fi andingol jama on ko honno fulɓe ɓen woniri e nder leydi ndin. Haray hande lam mari ɗo invité mi acca mo haray o présente o après noon naaten e nder émission. Haray Abdourahmane mi hiwrike ma mi landike ma siya e jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Haray ko min Abdourahmane Diallo yewtiɗo miɗo hiwro mi hiwrike ma taw am bela. Merci. Mi lando si tawi yiiɗa e jaam minen meɗen e jam kam e hikkori tan. Haray ko fi émission ko invité men ɗo hannde kon haray nde wawa maccude tawa yewtere nden ha mi anda e kono question joni ɗi posata inchallah mi sikku tunga ñaami ha haari siarɗa sabu hande yewtere nden welay nde heeway surprise ji kadi a gayni ka hande mi soƴƴali sa fayda normal nani ɓay andi rek minen yette jalloɓe men ñaamay kono min eɓɓana e wawno yette sewɓe ok joni ala probléme. Haray Abdourahmane hande ko am min addanima e émission wondigal men. Ok bisimilla. Joni Abdourahmane an ko ɗo heɓata min wona de ɗo mi jibina. Ok ko Guinée iwruɗa arɗa ɗo ay ko Guinée mi iwi mi ari Sénégal ɗo. D'accord ko arta ɗo ko duuɓi jel marɗa komi arata Sénégal ɗo ko l'âge de 18 ans. ari ɗo e 18 ans 18 ans mi ari ɗo. hande yiɗay duuɓi hande ko 26 ans mi mari. ko heɓuɗa 18 ans iwɗa Guinée arɗa ɗo ha hande 26 ans hiɗa ɗo eyyi kono ɗum fof manam mi jooɗaki ɗo tun si mi ari ɗo mi woni ɗo wanno duuɓi ɗiɗi wanno duuɓi tati hara ɗuuɗi buy mi hootay Fouta kadi mi wona toon seeɗa on tigui wallito mawɓe mbawi andi menen kaka village min hoɗi ka wurure manam ka wuroji. Ok. Joni ko fi honnum an suɓaniɗa Sénégal a darali e leyɗe hedditiɗen fi honnum suɓaniɗa exactement Sénégal fi argol ɗaɓɓere awa andi rek fayda ɓay kon kañum sa fini a tawi kotira e maɓe ndowaɗa hunde fayda ko ɓuuri kon ko ɗum ɗo waɗata andi menen ko atti kon taw min woɗɗodira e frontiére on sa ari ha Kédougou hakkude ɗon e kamen tawi woɗɗa minen ko Mali Wora Touba Bagadaji. Ok. Ko ɗo woni exacte kamen joni noon komi manam komi ƴoƴata tawi kotiraɓe am ɓe watti arde Sénégal min kadi bilaw haralam périphérie simi mawni tun ko Sénégal mi yahata. Ok. Haray ko ɗum waɗi on tigui kadi tawi o ardu Sénégal ga. Simi faami dal ko kotiraɓe ma ɓen waɗuma influencé kamɓe hiiɗano araga an kadi yinɗa ko ma ara quoi. Min kadi kon ɗum min nde darnom tawi e fof fayda ko gaaɓe woni ardude. Ok. Oti kañum kadi nde yano ha tawi manni ƴoƴi seeɗa on tuma min kadi mi watti arde Sénégal. Machallah. Joni haray arɗa Sénégal inɗa e 2018 ɗayari Sénégal ko honno e golle atiɗa gollude ɗon noon ɗuɗno seeɗa nani ɓay mi ari Sénégal ɗo ko atti kon taw ko mburu acciɗa yeeyude mburu mi yeeyeno mburu mi libira ka bitikaji. ko mburu attuɗa yeeyude wiiɗa ay a yeeyi mburu duuɓi jelu mburu noon mi ɓooyimo eyyi mi ɓooyi e mburu on ɓay fayda ko ɓuuri kon ko mburu on mi yeeyi mburu ko ɗum woni 4 ans. a yeeyi mburu 4 ans ok wiiɗa ko arɗa ɗo harɗa mari ɗo siɓɓe komi ari ɗo ari lam mari ɗo siɓɓe kono ɗuuɗa buy ko arɗa kaka siɓɓe ma honnuɗa walla ko an tum hoɗuno ɓay mi ari ɗo tawi neniraɓe an no Colobane manam miñiraɓe nene an tawi ko kaɓen ɗon mi woni mi woni kaɓen ɗon ɗon ha tawi fayda mi ala gollude on tuma kotirawa ngo ittilan ɗon addirimi Guédiawaye ko ga on tuma komi nder komi ari Guédiawaye ga ko mi fuɗɗi yeygol mburu o. Ok. Abdourahmane en andi yeygol mburu
mi sikka ko ɗuuɗinoy ɗum joni an ko honno wonnoɗa e gerdude haa ko yeyata mburu kon hino naɓanama haajuji ma dal est ce que wawante no couvrande dépense ji ma ɗin fof est ce que hino weeɓannoma dal ngeygal mburu ngal e gurdal ngal ga par ce que eɗen andi fof que gurdal ngal Dakar ɗo weeɓira ha ton prix ji ɗin no satti an ko honno wonnoɗa e wuurirde ɗum ko noon tigi woniri joni andi rek fayda fewndo on tuma ari komi payko manam fewndo on tuma ari komi heeɓi o yo naylam on waɗi si wimami ɗum on tuma ari on golle mburu kon komi haalanma ɗon kadi ɗum kadi ari komi ƴettaɗo boyna mi jeyani hoore hari si lewru maayi ko yoɓe yoɓa hari noon hay kami waala mi ala hari hay ka wala ala ka boulangerie ko toon mi waalayno machallah machallah joni iwɗa e ngeygal mburu après mi ari ka yeeyo café ɗon noon ɗon affaire no ɗon dari taw Abdourahmane a waɗi golle jelu golle ɗen ɗum ɗon no ɗuuɗi seeɗa par ce que gonga kolo huɓɓe wiyata jaar komi yeeyi mburu mi yeeyi café mi waɗay kadi cak awa hande noon min inviti ɗo mo anndanɗa mo tawaɗo e inneteɓe lom 12 mbecce men inna a yeeyi mburu a yeeyi café a yeeyi boutique a waɗi cak ɗum ɗo fof mi rewi mum d' accord joni en arda e ɗin mecceji ɗi waɗɗa ɗon fof kono komi faalano andude ɓaya iwi ka ngeygal mburu aari e yeeyugol café est ce que café mo wonɗa yeeyude on ko an jeynomo walla ɗon kadi a jonnamo awa bisimilla ɗon kadi e wawa yewtude sifagol fi mum seeɗa ka café ɗon kadi ɗon dey ɗon miɗo wawma wiide hari ɗon komin jeeyi ɓay ko miñirawan jonninolan ɗon taylan iwi tun Guinée ɓay mi ari o jondilan café wal ngal o wi yomi gollude ɗon dey hari komin jeeyi ka ɗon hari komin jeeyi ɗon ɓay hari komi yeeyi o komin andi fi mum fayda kono noon na ɗum ɗon okkila mbuuɗi ko mburu on okkila mbuuɗi seeɗa ha yeron tigi fewndo ka fewndi ɗon ɓay koye mum mi jommi ka golle mburu ɗon kaka mburu jombuɗa ka golle mburu ɗon d'accord joni mi ardoya e ma e ɗon sa mi ardoya e ma kono fewndo en haaɗay ka golle café taw Allah en hi enen fof wondema prix ji ɗin hino ƴawi prix café hino ƴawi joni onon ko honno wonɗon e yaarude e ɗum ɗon wano ni prix ji café ɗin ƴawi sukkar ƴawi woɓɓe ɓen no wiide tasse café joni iwi mbu sappo yeehi ha 100 francs joni onon yeeyeɓe ɓen ko honno wonɗon e yaltudude e mum quoi honno wonɗon e yardude e mum ok ɗon kadi ko landal ma ngal no mari important moƴƴa ka café ɗon miɗo wawma wiide café on ko ɓeydi ko sachet on ɓeydi ɓay komi sodirayno sachet café ko wona ɗum mi woni sodirde kono minen min ɓeydali café ɗe ha joni sa yeehi mi yeyete café mbu sappo sa yeehi mi yeyete 100 francs minen sukkar ɓeydi kono fokke yeeya ko woɗa yeeyde kono si wona ɗum jama on sodantama Abdourahmane woodi innayɓe café mbu sappo accino de o café mbu sappo miɗo wawma wiide no woodi ha joni si a yeehi mi yeyete café mbu sappo mi yeyete café 100 francs mi yeyete meew kadi no faaliraɗa o ko noon tigi faalira o sa ari mede wawma yeyde yeru 100 francs siko 100 francs joguiɗa siko 200 donc ha 300 no woodi meew kañum est ce que noon no prix ji ɗin ƴawiri ni on waway son inni par exemple mo ɓe kono kaka prix mon haaɗi kaka budget mon haaɗi ɗon ko ɗon waɗa moyde est ce que onon ɗum ɗon no arrange ude on côté marché mon mi wawata wiide arrange a ɓay golle fof ko jokkuɗa ko a wawata wiide haray arrange a ɓay ko ɗon joguitiɗa kono noon prix ji ɗi no ɓeydiri ni tigi arrange amen ko waɗi si wimami ɗum si andi hunde si seeri on tuma fof sodirta wona no wowirno noon manam mi misal si hari kas café mbu sappo no woodi mbu sappo no en tañƴini ɗum ɗon metta heɓude ɓuy kono si woni ko 100 francs haray woɓɓe tawi no faala sodde kono ta no aami ɓay ɗe gandi situation gon no fewdori ga ni noon ɗon kadi ko gonga joni de haray an ko wiiɗa koye ɓe walli on e prix ji ɗin ko ɗum falɗa prix ji ɗin
fayda sa yiɗen haalde fi piriji ɗin ko ɓay manam menen kan ko ɗum ɗon min jokki kono piriji ɗin kan ɓe wiide tun ko minen ɓeydi kono na minen ɓeydi ha joni fayda ko haalanmami kon si tawi ari misal hiɗa soodira hunde 2500 a yiya tawi ko 3000 jarata minen leɓay ko ɗum woni golle amen ɗen tawi on tigui ma oblige ɗa sooda adda ɗon kadi tawa ko ya eɓɓu ɗon kuddun tew mbol sappo kuddun ɗiɗi sa andi rek waɗa détaché andi noon piriji ɗin ko ɓeydi kon ɗum ɗon haray arrangami mi wiyata e sengoal ngol joni sen iwi ɗon en yahay e ayni a golli cak 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 mi golli ɗum ɗon kadi Abdourahmane ɗa mari permis o permis ala permis ala ngala permis de kono noon meɗen ukki ɗo e tali ɗin meɗen jindude ayyo permis ala ɗeɗo balɗe communiqué no yalti mo andanɗa hoore ma ɓe inni wo kala mo ala carte consulaire ɗo e 2024 ko ma on tigui ɗaɓɓa quoi ɗamari carte consulaire min Allah no andi mi ala ma carte consulaire on ɗum ɗon mi ala ɗum ɗo fiyon ko waɗi noon ko atti kon taw communauté guinéen on fof ɓen ɗon kadi miɗo hiwroɓe on ɓe gollude ko ambassade ɓen golle maɓɓe ɗen no moƴƴude buy yo Allah walluɓe yaara yeeso ɓuuri ni kono ɓe duwa wallitade jama on par ce que min ko haɗilan heɓude carte consulaire kon mi yeehi 2 jours a yahay ko dawɗa o sa yeehi 6 heures arangay ha 12 heures tawa hay fotagol a heɓata toon no heewi ha feƴƴiti yimɓe ɓen no ɗuuɗi a yahiranga ha ronka a heɓata joni noon kam yano 2 jours ɓe tawi mi dal mi heɓali kam mi artuno ɗum ɗon joni Allah waɗi mi yahitaki taw mi yahay noon inchallah haray an ko toriɗa koyo ɓe koye ambassade on wallito non koɓe wallito yo guinéenɓe ɓen par ce que ɗandi guinéen on no ɗo moƴƴa guinéen on kadi buyno ɗo ɓe ala kayitiji par ce que woɓɓe no ɗo wana carte d'identité wana hay fus donc noon ɓay Allah waɗi ɓe ka ambassade guiné hiɓe ɗo e ko ɗum woni golle maɓɓe ɗe haray koɓe wallito guiné yerko woni ɗo kon e wallitoɓe mo be heɓa kaydi par ce que a yi situation ko ɓe addi ɗo kon ɓe enni ɗo e 2024 kala guinéen jomo ala ɗo kaydi consulaire ɓe natta e on tigui e yiile e fuɗɗike nattude ɓay woodiɓe ɓe natti woodiɓe ɓe natti ɗeya balɗe feƴƴinoɗe joni haray ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe tora eɓe wakkili kono ɓe ɓeydu wakkilare jamma on hara sa acciti golle ma a yeehi ha toon hara ɓe wallete heɓa ko yahanɗa kon kono si woni ɗa dawde balɗe ɗiɗi balɗe tati sa yeehi ala heɓude ɗum kadi haray on jooma mum weltatako ko foti sa yeehi toon e hande a heɓali janggo sa yeehi ko ya heɓu kono ɗon yimɓe ɓen no ɗuuɗi ɓeɓen no ɗuuɗi toro sa yeehi toon arangay ha ronka ta tourma joni haray ko ɓe wallirta on ko sengo organisation walla ko honno ɓe wawiri on wallirde min komin nota ka sengo organisation men ɓe duwami wallitorde ɗon ɓay ko waɗi organisaki no manque organisation on no manque par ce que jama on no ɗuuɗi si yeehi ha a hewti fayda kamɓe ɓe andata kombo atti innugol joni ko ran ta ɓe anda kombo atti ko noon woni yarde yimɓe no ɗuuɗi joni andi ɗum ɗon ɓe duwa organise ude hara arɗo o ɓe andi oɗo ko oɗo hikki e oɗo arɗo o ɓe andi ko oɗo hikki e oɗo ɗum affaire omde tan ƴini ɓuuray yombude kono si a dawi bimbi law an beela a hewti a jooɗi ke mi acci ha miɗi mi yeehi minni min kadi ko neeɓi ko hewtumi ɗo ɓe andata joni an attiɗo layade on a heɓata min sakkitiɗo yadde o mi heɓata joni noon si continiri noon haray ɗum ɗon aray arrange tigui tigui haray ɓe duwa e wallitade e gon sengo ɗon kadi d'accord ok joni haray ɓe jenti yen yakori hara ɓe nani message ma on ɓe wallito e gon sengo ɗon si mi iwi ɗon mi landotoma Abdourahmane ko location wonɗa min koye location mi woni ay honno hiruɗa location on par rapport e golle maɗen est ce que golle maɗen hino wawudema assurande wono location ma on e dépense ji maɗen fof ɗon mi wawata yeddude ko waɗi
ɓay on tigi no ɗon no anndi no woni e débrouillarde noon kono l'occasion ko atti kon taw min e sengo an ngomi yaali fof no satti ko waɗi noon si yimi no satti e ko golle an ɗe golle an ɗe manam golle an ɗe fonctionna ha ka tawata manam simi yoɓi l'occasion hara e Moussa Taboui e kono e ko honno waɗete ɓay taƴƴini e a wata wonde ka saare ɗo tun hara ala l'occasion par ce que to mi landorma ɗum an ayini lan joni wondema ko café wonɗa yeeyude ko café joni koye location wonɗa est ce que golle café ɗen hino wawdema assurande location ma on e dépense ji ma ɗin hara fof ko ɗon iwata est ce que réellement hi golle ɗen hino wawma couvrande ɗum ɗon nani ɓay oti ko ɗum ɗon jokki wata yeddude kono dal wona ɗon tu andi mi naɓɓa mburu on kadi mi yeeyay seeɗa ok mi yeeyay kadi mburu on seeɗa joni ko mburu on e café mi ukkidiri ko ɗum ɗo walla manam ko ɗon woni heɓude komi yoɓa l'occasion ko ɗon woni heɓude komi dépense ora min e ɓe nguure machallah machallah no woodi ɓe andanɗa hoorema ɓe nani wondema ko ɓe ala est ce que an a nani wondema no woodi wano enen e secteur men on fulɓe ɓen ɓe andanɗa hoorema ɓe wonay par exemple 5 e suudu 6 e suudu eyyi mi nani ko ay mi nani ɗum no wowle par ce que ɗin haalaji fof no jindude ka TikTok no jindude ka ɗuma kono min ɓe wiya min gon mi yaali min naal noon ala andi onti koya haalu yer ko yiwɗa kon no nayi ɗo ɓenna 10 personnes wona e suudu woɓɓenna kadi yeeyoɓe kafe ɓen woɓɓe ɓen ka laawi sofata ko ni e ni ɗum fof min gon mi yaali ɓay min mbiɗo yeeyde kafe kono min mi watta ɗin piiji ɗo si mi yii noon kadi ɗimmo jango guinejo wonɗo ɗo no waɗa ɗin piiji min naymo yo wata waɗ ɗum ɓay tagaɗo kan ko tagaɗo tu wata wonde e ko rewi lawol kon hiɗa andi ko rewa lawol kon kadi hiɗa andi ko ɓe wiyata ɗo 10 personnes wona e suudu kon mino tañƴini ɗum ɗon hay jooma galleji ɗin ɓe jaɓata ɗum ɗon 10 personnes e suudu non ɗum ɗon ko haala tum d'accord ok Abdourahmane ɗa mari ɓeygu miɗo mari ɓeygu e ko ɗo jombuɗa eyyi ko ɗo mi jombi mo ɓeygu ma hino ɗo ɓeygu an nini e wala ɗo ok nini wala ɗo kono neɓali ko iwi ɗo ɗo gasa ko wano 2 mois ɓi o iwi ɗo d'accord ok ko jombuɗa ko honno wonnoɗa e débrouillarande wono famille ma on par rapport e golle maɗen ok ɗon kadi ko atti kon taw ko adi ɗum ɗon no ton addi ɓeygu an on ɗon ko ɗo mi jombi mo mi ittimo ɗo mi naɓimo kamen Guine Fouta ko ɗo jombuɗamo ittuɗamo ɗo naɓuɗamo Guine tawi kadi le o meeɗa yaade Guine o anda Guine de ko ɗum woni o premiére fois makko yawgol Guine komi jombi mo woɓɓe wi komi waɗiri ɗum ko yingo tun o wonata par ce que simi itti ɗo goɗɗo mi naɓimo ka andi rek ka village ji kamen ton o wowa yaade ton o anda ton ɓenni ɗum ɗo gaɗa mi ɗayniti tun andule Allah waɗi mi ittimo ɗo mi naɓimo kamen ton mi wondi ton ko ɗum woni duuɓi ɗiɗi mi accimo Fouta ton mi yilti ga o wonti ton kadi hitande mi nelanimo kadi o wari ɗo na ɗon ko noon fuɗɗiri ok joni est ce que ko ƴettuɗamo tun naɓuɗamo Guine premiére fois makko yahugol Guine ko gaw janɗi ka ko gaw jibina ko gaw janɗi est ce que premiére fois makko ko yeehi Guine wondigal mon won tan no sattuno satta weeɓuno walla ko honno kanko wonno e wuurirde ɗum ɗon dey sattuno seeɗa ɓay ɗa andi rek si onon ɓe juuɓe won tigi woni ko ɗo jibina ko ɗo janɗi meeɗa yaade Fulawa sa ittimo ɗo a naɓi ton harayno satti seeɗa andi si woni ko andi ton ko una defa joni si woni ko ungol anda ɗum
defu gongol o ta kadi tonge gawana gotum ton ko nayi menen ko nayi ɗin fayda min jokki ɓay ande men ka wuroji men hoɗi Abdourahmane an gaytiɗo ɓiɗɗo ɓeyawo ga naɓimo hakkude uningol mo e defingol mo awa ko ɗum ɗo waɗi si tawi sattuno seeɗa eyi ɓaymi naɓimo ton mi dara mi tawa himo yiɗi golle ɗen kono wawata o yiɗata yiwde manam nenannoɗa piiji gonno ton hara himo jooɗi kono ɓe tawa o wawata andule ko noon mi woni toon seeɗa ha Allah waɗi o wowti kono noon premier fois yawgol makko toon ari dey wondigal ngal toon hoyano tigi nani hoyano buy kono machallah ko wiyete kon ko giggol wawi wadde fof par ce que ko giggol tum wawi ɗum wallahi wayna ko en feniri nani ko giggol tum wawi ɗum wallahi par ce que seedde ko Allah honko gonga par ce que min e hoore an tigi mi hoolanoki mi hoolanoki ɓay mi ittimo ɗo mi naɓimo toon o wona heno toon fayda e 3 mois hari mi hoolaki o wona heno e yerɗum ɗon kono Allah waɗi ɓay ko men yer komi wondi toon kon fof dal min hawrade e sattede ha ko tawata wawa ɓe haɓɓintinde ha tawa o acca elan toon wara ɓay mi sikkuno si o tawi tun toon manam ko ni woniri o weelan kanko o woowa ɗum ɗo andi rek si goɗɗo sa wowa hunde haray no satti seeɗa kono Allah waɗi ɗum fof sattale makko buy yeehi ha joni o wowti machallah yo mari ɓiɓɓe ala mari ɓiɗɗo goto d'accord hiɓe ɗo ɓe ɗiɗo noon actuellement walla ni kamɓe wonno ɗo ñande men ok joni joni haray min weltanikema Abdourahmane min weltanikema e invitation vraiment haray min widema min encouragé dema e ko golle ɗe wonɗa ɗen haray kadi fi sensibilisation duwaɓe marde carte consulaire ɓe ɓen haray Abdourahmane inni nanen kanko himo tori organisation e ɓe andanɗa hoorema ko kamɓe géri ko yata e organisation fi carte consulaire on haray ko ngal ballal ɗon ɓe wawirta ɓe wallude haray min tori on yon walluɓe e organisation yaha e lawol himɓe ɓen wawa yaade yaha law dépose law ata law haray merci on jarama min hiwrike on foof en inni on e numéro 2 e émission mon wondigal mon merci